Muthenya umwe tu thutha wa President Uhuru Kenyatta kwanĩrĩra kĩng'ang'a-inĩ atĩ ndarĩ na thirĩ wa ũteti kũrĩ mũndũ na kana rũrĩrĩ o ruothe, munini wake William Ruto eyumĩrĩtie akiuga thiriti yake marĩ na president o kuuma mathurwo nĩ mũingĩ ndĩohanĩtio na mĩkana ya thirĩ wa ũteti. Na mimi sijamdai. Mumesikia mahali mimi nimesema rais anilipe deni yangu. So hii biashara ya kuzungumza madeni all over the place ni ya nini? Nakubaliana na rafiki yangu rais wa Kenya ambaye anasema jana ya kwamba hana deni ya mtu na hana deni ya jamii yoyote. Hiyo ni ukweli mtupu. Mimi wakati niliamua kuunga mkono Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, si kumpatia masharti yoyote. Sasa watu wakisema saa hii hakuna deni, ni kweli hakuna deni. Sisi tutarudia kupiga kura kama tu vile tulipiga siku ile. Akiaria hedi ya ishara yake mwena wa Kilgoris kaunti ya Narok igongona-inĩ rĩa kũhothithia mbeca, Ruto ugĩte ũigĩrĩrĩki wa thirikari ya Jubilee kwa ihinda rĩrĩ nĩ kũhingia ciĩranĩro iria merire a Kenya, na ũyũ noguo thirĩ ũrĩa ũramũrĩa mũtwe no tu wa kũnengerania kamũtĩ yenye rĩa ũtongoria. Ile deni moja tu ambayo mimi najua Rais Uhuru Kenyatta ako naye, na mimi ni mshirika wa hiyo deni kwa sababu nilichaguliwa na yeye debe moja, ni deni ya kuwaunganisha wa Kenya na kusimamia mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. We want again to affirm that yes, kuna watu waliongea huko, lakini hiyo ni maoni yao. Maoni ya watu wa Mount Kenya region ni vile tuliagana. Kura si kungojea kuendoziwa na mtu. Never wait for the president of the republic to endorse you. Usingojee ati watu ya kabila yako wa kuendorse. Wewe amuka, jitafutie kura, ushinde, ushindwe, ujue umejitafutia kama mwanaume. Kaunti-inĩ ya Vihiga mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩ agithĩte kĩene mĩario ya Ruto ya kuga atĩ nĩwe kĩhumo gĩa gũtharara kwa ũtungata wa thirikari, akiuga ici no cigwatio na abatiĩ gũkua mũtharaba wake atakũmũtanga. Sisi tumesema nyinyi mmekuwa huko, sisi hatujakuwa kwa serikali. Sisi tuko nje tunafanya tu ushauri. Ati ODM imekuwa ndani ya serikali. Nani wa ODM yuko waziri? Maana waziri wa ODM. Wewe ndio huko juu kule mbaya unasema kama mambo imeenda mbaya ni wewe na rais. Baadaye sasa naanza kusema makosa yote ni ya rais peke yake. Wewe uko wapi? Unasema wewe ndio mshauri yake. Ati wewe ndio unamshauri sawa sawa. Odinga ũrĩa ũtwarĩte kambĩini cia kũrĩra ndebe riboti ya BBI kaunti-inĩ ya Vihiga augĩte Ruto agũire kĩgeranio o tene gĩa kwa gũtara mũtongoria wa bũrũri ta ũrĩa abatiĩ kuona nĩwe wĩ kamĩtĩ-inĩ ya ũkinyanĩria wa tabarĩra cia thirikari. Wewe mwenyewe ndio ulituambia sisi ati mkiingia ndani ya miezi 6 kila shule kila mtoto atakuwa na laptop. Wale ambao uliwaahidi ya laptop wanakwenda kufanya darasa ya 8 sasa. Hawajaona laptop. Umeona laptop? Umeona laptop? Ruto ugĩte kĩha kĩrĩa arĩ nakĩo kwa ihinda rĩrĩ nĩ kuona bũrũri ũkĩahũranio mĩthingi-inĩ ya ũndũrĩrĩ, na arauga thabarĩ yake ya kũhatũra ndĩkwenyonio nĩ ũndũ o wothe. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Mũnene.